छगु इ तदतक जापाने चोनादिम रविसन साक्य लिपावया नेपाया मौलिक कला संस्कृति हो लिपिया बिलिबिली जागो ख नेवा ख प्रति बिस्क जाइना हाक्न बैबे जुयादेगदु यलया थ्याका रिसर्च सेन्टर या गोसाले लिपि वर्णमाला निगुगु बो जोना पिलु वे दया तस्क लस्ता जागो ख साक्य कनादे खेतला थौकने कोरोना इ लिसे लकडाउन जुगु इले जी इ मसिका ओइ त पुंक ज्या छला उगु इले जी थो सफु पुंकागु ख तस्क लुमसे व खेतला नेवा खेले धुकु जागेगु जुगु कुत हाक्न ता लागुदु थुगु सपुथि नेपाय मौलिक लिपि त गथे कि पूर्व लिच्छवी उत्तर लिच्छवी ब्रह्मा लिपि भुजिमो लिपि हो सिद्धम लिपि प्यंगुली लिपि लिसैया थिथि लिपि क घना सपु पिकनादि खंगुली वेकल थ तस्क भाग्यमानी जुगु खन लुमगादि थोयान ह पिकनादिगु नेपाल भाषाय थिथि सपुलिसे सिरिचान यकोस्या एकादिगुदु अथेस्तो थो सपु यातन उकथय मतिना यानादिगु भलसा कयागु दुधका चोमी साक्या धयादि थो सफु सकल माभाप्रति नुग कोसापी हो लिपि खेले छु या वो सैके सिके मधु बिन्त छगु तिसिलागु तिबजुगु खनेदु